Kilagyoning pa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. inginu manatili kaya kayungan. At kekan timurin. Mayap-ayabak po. Baya kaya ayo payabak po amo. Saya tayang pagmasusyan, ingka piyesta ng Santo Niño. Ingki katang pamaging Kristiyano, ayang mo megum sa keng tanda ng krus. Dadala rin Kastila, ingimahin ni Santo Niño. Kapatadi daw tala, ingki katang panalangin ka para karek kayanakan. Para karek anak ka, pagkatiwala ng Diyos kaya katang. Emo kaya katang pamilya, nunay kaya katang komunidad, kaya katang mong parokya. Kapatad ka rin panahon, may kulang tao, may kintang mata sa loob, mangyatang kapatawaran king Diyos. King kababa ng metong ngayanak, lumapit tamo kingig pa, magkumpisal ko king Diyos Diyos sa may payang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapo ko kang Nuana Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, dala na tangan sana, kimbiya lang angga. Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya. Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, sa banwa. Manalangin tamo. O Diyos, ay paming at yubanwang. Kilala miya sana yung bugtong mga anak bilang Diyos, agyaman king kakababan ni kayang pangatao. At asamban miya mo naman sana ng ating mayupayang ginu, agyaman king kayang kayanakan.
Atok yan naman sana kambening tapat a puso. Saupan mo kaming salubong, king kayariana, busal mi. King aligaga, ning meto ngayanak. At tanggap miya sana, ing kayablasan. Ami pangako, karing mapakumbaba. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. May nuknangan laking karinan a madalumdum, dapot ngening sala, saslagya karelangan. Maragul atula ang binyemo karela o Ginoo, meging maligayang biyera, king uli mo. Matula laking maya padepat mo karela, antimoing tula daring tao, neng titipunan daing pupulda, o neng pirarakayan da, ing pibandyan, aasang samda. Uling ing paud king batal da, kay kayang leko, at patila ning tambayok karing karelang pago, ikaw o Ginoo, ing sinambut king bansa, amena lipusta at migsamantala, karing kekang memalen. Simbut mula ang timoing pamanyabot mo karing sundalos ning Midian, kaniting milabas sa panahon. Ing botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ing ngapi ang tumampas karela. Uling mi baitsay nganak para kay katamo. Ing meto ngayanak kalalaki, miyabiya kay katamo. At ya ing pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos alang hanggang igpa, prinsipining kapayapan. Ing makamal ng upaya manatiling daragul, king kayariana manatili, ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng aring David, at manalumpakan ng upaya na, king mayap, at matulit, manibat ngeni, at tanggapa mang king kapilan paman. Itingan daptanan ng Ginong mayupaya. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pong pakibat tamo karing dalit. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ulitan tayo po. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitan niyang bayong dalit igino, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan a kabanalan, intagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balening Israel e nakelingwan, karela muyang lugod ampong katapatan. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Intagumpe ning Diyos, ikitda ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puryanye kambening dalit at kulisak ning tula. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Midalit kayong kapuryan king Ginoo, manigtigang kayong lira. Tiyupanye ing trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginoo aari tamo. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at ibanan ning ginutamong Heso Kristo. Uling pigkaluban na nakatang kanwanan ay ibat banwa, pauli na ning kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo bayuya pamela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo,
at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugut ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamu, king kapamilatan ng Hesu Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian tayo uli na ning maragul ng ganaka ke katamu, king kapamilatan ning kayang pakamalan a anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king ke kayong kapanaligan, king Ginong Jesus, at ing ke kayong lugod karing sablang banal. Ala nang patugot ing kanakong pamipasalamat king Diyos, para ke kayo. Iyayabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos ning ginutamong Hesu Kristo, ing marangalayb pa, king ipagkalubnesa ke kayo, ing espiritong babiya-kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubusyeng abalo. Ipanalangin ko king aslaganan na lasaning Diyos, dingke kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, ake kayong keyaos, nungnu anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal. Ingamano ning Diyos. Salamat king Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Itangan po. At At ti Jesus Jesus sinulungya sinulungya king king belwan belwan at grasya at edad. At At ikukeni bantupad king kaburianing ipa. Nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Inginu manatili kaya kayungan. At kekan timurin, Pamamasa aking may pabalita, agpangkan San Lucas. ligaya keko o Ginoo. Balang banwa, pupuntala Jerusalem, ding pengari ng Jesus, ban tumagon kim piyesta ng Paskwa. Inyang labine nga duwang banwa Jesus, may kipamiestala antimon sa jarang daraptan. Kay ba't na ning piyesta minuli na la, dapat pepay lakwan niya Jerusalem, inganak kay Jesus. Erapang singang itiring pengari na, isipan da king kaya bero da king grupo da. Pepati nga po na lang maglakad din niya nga pang singandang ede kayabe. Penintunde ka rin kakaluguran ang ponding kamag-anak, dapat ede ikit. Inya mi balik la Jerusalem ban panintunande. King Katlungaldo at agpande kilub na ning templo, makalukluk yang kayabe daring Hudyo at alaturo, makiramdami at mangutang karela. May nga pamulalalangan king sablang may karamdam kaya,
king kabias nana at pakibat. Mi pamulalala rin pengari na minyangikit de, at nga nang imana kaya, anak, bakit de batan mo kaya kami ti? Itatamu ang pong ako, umigaga na ka kami. King pamaninton kaya ka. Pekibat na karela, bakit panintunan nyo ko? Wari balo king kailangan ko nga tsu, king balay ng igpa ko. Dapat dahin tinjan ng buri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazaret, Jesus, maging mapamintuya karela. Sinikap ng Maria iti, king bagay, king puso na. At di nagul Jesus, king masanting a pamikakatawan, ampong king kabiasnan. At katanggap-tanggap iya, king Diyos, at karing tao. Yung may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Muli na ka. Go home. O yan yung burida rin Maria. Muli na la. Kaya ba't ang may pamiesta? Pantunan de Jesus. Bala mo din pengari. Potang pantunan do rin anak daw. Nukari na ka. Hote ka pamuli. Panayan da ka. Going home. Minuli na lang. Maria ang po Yose. Anyang api balak-balak de kaya beng mumuli, Jesus. Balo ko ring pengari, elami paindatun, hanggang elami minuli ding anak daw. I-extend ko na yung bagya, hanggang elami uli, ding apo daw. Mapupuyat la, manaya. Neng kaya la manaya, ausan dala po. Neng kaya salubungan dala po. Ating metong St. Jude, balo ko kanitang bayo ko kaya ning anak da, kagagraduate ning anak da, babae panganay din anak. Kagagraduate na. May nakitsang obra ng anak da, King Clark. O nang obra na ning anak da, kanyang hotel, kanyang front desk. O nang kanyang hotel, 24 hours. Mumulit ang anak na, siguro, lason sinimbengi. Mag-commute ya mo. Mag-jeep ya mo. Itata na, bengi-bengi. Tsuketa, ketang kanto ng Caltex, alas 11. Manaya ya, kay anak na. Makanya ning lugod da rin pengari. Potang panayan do rin anak dang mumuli. Makanya siguro yung panamdaman da Maria ang po Yose. Kanitang pauli na la, dapat ala yung anak da. Burida na yung Yuli, Jesus. Pero neng kaya kita mo ing pamanuli, iya mo metong lugar, iya mo address, iya mo lugar abale. Going home is a relationship. Our sense of home is our sense of relationship where we feel we belong. Ing katang tune ulyan, alimuy tang bale, aliamu address, tao la, lenyo man. Potang alano rin pamilya mo, mega broad na la, alano rin pengari, ay nakabisang muli. Bakit? Alana kang ulyan. Ating kung kaluguran, minuli la rin pisa na, iba la Amerika. Ngayon pa ang Pasko. Balikbayan la, dakala minuling balikbayan, ngayon Pasko. Aba, mag-enjoy la ken, excited la ka no. At chula pa yung Amerika, bibilangan da na, pilalangal do namo para makauli la Pilipinas. Ano ka excited? Muli kaya ti Pilipinas. Abe do rin anak dang mag-English. Kaya ba't po kaya ti, mga lakelwal, mag-reunion, mamasyal, mamisita ka rin pamilya, mag-fiesta, mag-Pasko, mag-New Year. Yan ta nung magbalik no Amerika, dening balikbayan, kikyaklangan, pati tatangda. Pagtaka na nining pisan dagiti Pilipinas, nga nakako, pot makanyuntang Pilipino na pader. Potang deng balikbayan, at chula pa Amerika, bibilangan ng muli.
Potang atsuno keti, no bisang magbalik Amerika, kikyak la po. Potang kita mo namang Pilipino, may tatay Amerika, may turista mo. Potang namang, kaya ning Parumingo, may nipta na, bisata ng muli. Excited ta nang magbalik. Kaya ba't mong ikit netang building, sulu-sulu, King America. Bisa na kang muli. Akita mo yung pamanuli is a home. It's not a beautiful place. It's not a beautiful restaurant. It's not a comfortable hotel or a beautiful park. O pwede tang mag-picture-picture. It is our sense of home. Oy tayong inulyan ng Jesus ken templo. Keng tutu, eman may wala Jesus eh. Wari at itang concept, finding at the temple. Because Jesus was lost in the temple. Anya pantunan de, may walaya. Po pareho itang melakwan, ampong megpalakwan. Ing melakwan, itang melakwan niya, kikyak yung anak ng kahit yung anak, kikyak no. Akaliwan de repengan, sinagay na, ligadak, tsukedi. Beli ka jawo. O itang melakwan. Pero Jesus, balo na. Megpalakwan niya. Kining ebanghelyo sabihan na, menatiliya kin templo. He remained. Ela po pareho ito. Ing may wala, ang poing menatili. Ing megpalakwan, ang poing melakwan. Jesus, siguro keng kakapasyal da, kin templo, king 12 banwa, mi karelasyon na king igpa. Mi karelasyon na king Diyos. He developed a relationship with the Father. Ing santing nanita, king kelambatan, Jesus, pepakilala niya naman, ing kayangig pa kay katamo. Jesus introduced us to His relationship to His Father. Anya itangan, mga ditang, Our Father, who art in heaven, igpami at yukabanwa, ama namin, sumasalangit ka. Ninong mituro kay katamo? Jesus. Pepakilala na yung relasyon na. And I pray that even as we pray our Father, we pray igpami at intang relasyon na ulyan. Potang panamdaman tang may bugtang mawala. Potang panamdam tang etamo balo do ka magbalik. Potang we feel we are not at home. Let us be home with our relationship with the Father. Neng kaya usda kanini kabanalan. Pero in totoo, it's only a deep, intimate relationship with God. O hindi po yung masanting kene. Wari po, banwa-banwa, pupuntala king templo, makipamiestala. They go to the yearly festivities of the temple. Pero ngeni, ni Maria po Jose, migbalik lang kayong templo, magpamiestala, ali, pantunan de Jesus. They went to the temple, not for the yearly festival, not for the custom, may akaw galyanda. Ngeni magbalik lang kayong templo, pagdulapan de Jesus. Panalangin ko, itamo man sana, pupunta taking pisamban, emu para makipamiesta, makisimba, augalyantana, kostumbrita na yung sisimba ng Domingo. Nune pagdulapan tanay kayong puso tamo, Jesus at pantunan tanay. Kalupan ng Maria po Jose, pantunan din karelang anak. Burida na yung Yuli, dapat Jesus inuli na rin pengari na king templo. That Jesus introduced His parents to the temple, to a deeper relationship with His Father. Being lost has something to do with reference to a home. Potang yung taong mawawala, yung reference point na yung kayang tuknangan. The reference point of being lost is in relationship with the home. Anyapin Jesus, feeling na naman may wala because He was at home with the Father. Ba't pantunan niyo ko? Balo yun naman, na tsuko king bale, nangigpa ko. He never felt he was lost. Anya kaswelo tamo po tanda yung anak yo, no pigaganakan, no pantunan, nilalo ning oras o talala pa, uling balo yo, muli at muli laring kaya kayo. Ang yampang meko laring anak yung aduang banwa, uling atin lang kontrata kaya king Dubai, may kipag-obra la Singapore, may gobra la abroad, mo mapantunan, bakit balo mo? They are already at home with you as their relationship as father and mother, as family. It is that relation that keeps us together.
Pwede na ko man abe-abe aldoldo kembale, pero ino ko man misasabi. Pwede na ko man miabe-abe kimbale. Mamang ko pero mimua ko kimbali meron. That's not a relationship. That's not a home. Pero po tang mipaninto na kayo. Amimiss yun na yung balang metong. O ito yung grasya. Nagkakatang maya ebanghelyo ngayon Aldo. Bali po ngayon banwa, 2019. Nanya po ngayon 2019? Year of the? Nabingikit ng kulareng sinimbang 630. What is 2019? Korela. Year of the pig, gada? Wapi naman Chinese New Year, Year of the pig. Banwa da rin babi. Oh, swerte yapi naman ta siguro. Kaya ko balo. Pero, kaya katamo pong Kristyano, kaya katang Katoliko, impisyag ng Santo Papa, ining banwang iti, banwa de rin kayanakan. Banwa de rin anak. We offer this Mass, not only this Mass, and this year, and years to come, para ka rin kayanakan. Yung kaya katang tagumpe at na karela. Our success is in them. Anya austa karela, successors. Favorite term kayo ito Successors. Itang balo mo, ilang mamalit, ilang misundo, ilang mangganap, kayong kakulangan tamo. Year of the young. Paneta sasabihan, the young are the future. The anak ilang kinabukasan. But on the contrary, my experience, the young are the now. Den kaya nakan ila ng eni. Ela mo bukas. Paneta ka sasabihan, the young, the youth are the future. O, panayan yung future. Pero kayong totoo, aliman. Den kayo nakanila ng eni. Nabingi, may puyat ko, manalbe ko rin ang ngening 9:30, i-launch din Year of the Young. Teterak lang, mag-practice lang. Deng nights, kayo ba't nanini, potak alas 11, mag-meeting lang kita, hanggang alas 12. Magtuna ako, mag-meeting lang po. Ayari ko na yung pinyag, mag-meeting pa yanakan. Deng namang youth, deng youth lector. Gustong Biyernes bengi. Mag-practice lang kita, mamasa lang. Mag-practice lang mamasa, deng youth. At pila ng Aldo, mag-repack lang candy. Pota kating mag-offer candy, re-repack do rin anak. Pota po kay ba't ning misa, blendisyon ang koreng anak yun po. Kay ba't dendong candy. Ang kakit ko kita, mapubuyat lang, mag-repack lang candy. Neng kay siyempre, sa sample lang dalo. O neng house naman po mimo, kasi quality controlling house na kanito Siyempre, pota naman, laman niya, po. Anak, kaswelo. Apansin ko, rin anak, laman maobliga. They enjoy what they are doing. Deng anak kaya naman munta ng edaburi. Mo naman pipilitan. At chula. And I'm very happy for our parish. 27 years old pa yata yung parokya tamo. Kay nanganing parokya ni St. John. It is a very young parish. And we celebrate the young. Ila rin kaya katamong ngeni. Ila ng ngeni. Ningkarin, lonyo po rin kaya kayong Alben Ken TV. Ilang gagawa ka rin. Kaya monitor, kaya mambalo sinjad na computer kete. Kaya mambalong operate. At saka tsuya pa kaya Facebook ini, live. Kapag magmisa tayo ini, nung ati kong kamag-anak abroad, o kaya mag-obra lagi nga may bansa. O kaya ati kong matuwang yung makasimba, kabitsya kaya Facebook at tsuya misa tamo. Nung yan ako may kasimba, ay ikit kayo ng Domingo. At tsuya kaya YouTube. For the past years. Kung mambalong gawin nito. Ning gagawa nito. Then kaya na kan. The future is not tomorrow. It is already now. Then anak, ila nang eni. Anya den anak yun, nung kukulong yun pa kayang bale, mitatawli na lang. Kayang komunidad. Ay, kaluluwa na lang po, tating malyari keko. Kubuling ating malyari keko. Kayang baryo, ti ko nga kilala. Ay, katuwanan na. May kapag-aral, may yaring college. May kapakisawa. Hindi na, ka nga ako. Teka may kisawa, teka may garal ka. Agyuyo naman, may garal ka kayong University Manila. O teka may garal. Kasi niyan tanga na ako, yapo ko, babawal na ako. Kung puring luluwal ka po, dating malyari kaya ka nga na. Kung puring dating malyari kaya ka nga na. O yan nga, matuwa na ako, walang milyari ka na ako nga na. Of course, there will always be that vulnerability. There is that fear, kalupan ng Maria ang po Jesus.
Pero blessed are you when your children discover their mission in life. Potang matula ko para kay kayo. Potang deng anak yu. Ikita na yung paintungol da kimbye. Emo no kailangan banten, emo no kailangan lawen na oras. Bahaluda na bakit? Bahaluda na yung kabaldugan ng manintunan, makipagobra, at sesen yung kinabukasan da. At yung max malaulag malago. Karelang pengari at karelang pamilya. Panalangin tala po deng anak. At sana, den ang talang lugar, bantay ilaman, they could develop their potentials. Nganapin nitang motto na ning Year of the Youth. Kabataan, may misyon, minamahal, may kakayahan, biniyayahan. The youth with mission, with potentials, they are loved and they are full of grace. Mayapayabak po kay katangan ngayon yung piyesta ng Santo Niño. Kilagyo ng paampuan ng anak, aning banal na Espiritu. Amen. Ipasyag tapo yung kay katang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Josig pang mayupayang tutu, linalang King Banwa at Yato, at kang Hesukristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli King upaya ning banal Espiritu, mibayit kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku King Cruz mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlongaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang miyering mete, at King Bialananga. Amen. Anting anak ning Joseph pagkatiwala tamo yung kakatang sarili kaya at nga ta akong manalangin Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu, pagkaluban mo keng tetagan, mibili karing kekeng sarili, karinggamat mo, uling baluming kaluguran mo kami, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu, ipagkalubmuke kami, ing kasimplian magsaya, karing hanggang maya pakalam, abububod mo ke kami, King Bie at King Lugod amalyariming tanggapan, at ibye King Metong at Metong, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu, ipagkalubmuke kami, ing kusang maging tapat, at makatuliran king sarili, at karingang aliwang tao, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami kinggamat mo. Ginu, ibye mo kaya kami ringamanong makasikanlog, bamilang ayangat ding mga linlangan, ding milako na tiwala king sarili, ding alanang pag-asa king paintungol, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu, pagkaluban mo keng masapsapalugod, karing anak, at king sablang malati at matbud, banasaw pan milang dagol anting malaya at responsabling tao, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ginu, ipagkalub mo karing kekeng komunidad, ing espiritu ning masayang pamananggap at kasuywan. Ban miyabe-yabe at alakad miya, ing meto nga iglesia, anong nuya mabiyay Jesus, inya ng aming manalangin. Ginu at tiyo kami karinggamat mo. Ngini, adwanta mo po'y sarilitang kapagnasan. O Diyos, igpami, bustan mong ing lugod at tiwala, king kaya kang anak, yang maging tanda ning balang metong kaya kami, at tumayid kaya kami painturo kambe na ang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting ikatang daon matanggap tarapan ng Diyos, pang may payang tutup. Tanggapan saning ginuiting daon kaning gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa igpami, kambeniting masayang puso, mabiya kasalpantayanan, pag masusyan miya sanang ini, ring misteryo ning kayanakan, ning kaya kaming ginu, ameging metong kaya kami. King kapamilatan iting sakripisyo, daraon mi, abiyay mi naman sana, ing karampata ng pamanyamba, at gampanan mi, king pamikasundo kaya ka. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili, kaya kayungan. At kekan Yat timurin, nayo reng puso yu. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutang. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dahang parati numan ka rin o igpa Diyos ngalangang at lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. King Aldo iti kakapnuan mo ring puso mi king tula at ang diyang akilala miya Kristo king pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi dapat ngeni mayakit ya ating metong kay kami. I Kristo yung anak mo, bayo pa yung sablang panahon, dapat ngayon mi bayit siya king panahon. Di natangya ba niyang ating sabla, king bage, king kayang sarili, ban ibalik na yung pamisan metong king kabilugan na lelangan, at malarina ng katawan, iba't king pangawale na ning kayang kayarian. At ulinita, kambeda ring sablang koro ring angel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa ikang panibatan ni sablang kabanalan ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana datingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na et binyene ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king wanay kalis. Pasibayang pepa, salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para rin sablang tao ban kanita, mipatawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganahan ka na ako.
Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan miyo igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo. Darawon na kaya kayong tinapin ng biat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pag-amuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king atawon at daya ng Kristo, tipuna namting metong ning banal espiritu. Ganakan may o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming obispo, ding sablang obispo at pari, at ding sablang malugod na susuyo, magobro, para kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na rin kayanakan. Ginutang ka panupuin kapasalamatan ng Lorna Pineda, Catholic Women's League at Balingit Family. Para king kebaita ng Rosalinda Gilas, Mila Bukad, Janet Masaho, Rosita Gopez, Elvira Sagisi, Telma Lintag, Rose Cagiat, Segundina Junio at Alice Franco. Para king kapaldana ng Cristeta Lumbang, Merla Mangalos at Erlinda Basilio. Para king ligtas ng pamagbakbe, Cecil Balingit Tayag. Ganakan mula naman kapatid ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang mayang unabie. Reynaldo Yuqueco, Erlinda Eclain, Jose de Guzman, Antonio, Ruben at Demetria. Yuli mo sana king maligay mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Kaya benang Maria, Birhen nindo nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, at ding sablang banal na tinupat king malmong kaburian, king kaya kabalin panahon purian dakat parangalan, ang benang Jesucristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king ipa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katan.
Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulo parati kay mikabus king kasalanan, at minigtas king sa blang kaligaligan, habang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya kaan timurin, Pasyag tamo ing kakapayapan, kimbalang metong, kapayapan po kayo. Meron Diyos sa amin. Nyo yung kordero ng Diyos. Nyo ya Jesus sa milalako king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. The companions of St. Jude will go around again for a second collection. The proceeds are intended for the Sancta Infatias programs for the pro-nigritis. Second, our parish joins the rest of the nation in commemorating today the feast of the child Jesus, better known to us as Santo Niño. Children will be blessed and gifted with sweets or candies toward the end of this Mass. For our culminating activity, we invite everyone with images of the Santo Niño to join us in the Sinulog-inspired procession with singing and dancing around the quadrangle tonight, starting at 6 o'clock before the 6:30 p.m. Mass. Do come and join us. Recognizing the youth as vital members of the body of Christ, the Church and their role in the discipleship of Christ, the Catholic Church has proclaimed this year, 2019, as the Year of the Youth. Being one in this recognition, our parish shall launch the Year of the Youth at the 9:30 morning Mass today. Thank you. Pota pong bayo alas 6 at mo pong prosesyon para kay Santo Niño. Uling first time tapo pong gawan, ngayon pa mo pong immediate main sirkay oval tamo kayo nolin, yung makuya da prosesyon. Deng anak at poreng kayanakan, poreng aluang officers kayong aluang vicariate, kareng aluang parokya, Muntalaketi, Machiabela. At nung atiko pong Santo Niño, muring ipasyan, kabat ginawa kami pong drum and bugle to accompany the procession. At lungub kayo ni bayo 6:30 misa, hindi katamong procession. Pota naman pong 9:30 will be the launching of the Year of the Youth. At maya pa oras naman nagawa tayo ng piyesta ng Santo Niño. Dakal po salamat ka rin in-offer you for our second collection. They will be given to the minorities programs of the church and for its program for the young. Ngayon po talakad tamo para king tauling panalangin. O Diyos sa igpami, kaniting Eucharistia, pinawi mo in daanop mi kami ng anak mong mibay ting Birhen Maria, parati misa ng pagdulapan, ingke kang kaburian, sumulong king edad, king kabyasdan at grasya, ayating kamalayan, king kalugod-lugod kami keka, itiadon mi kapamanatan ng Kristong Ginumi. Amen. Agkat ko po din kay kayong anak, at tilapit chulaketi, ang poreng mga nati, bendisyon ng tala po, at pagadi tala, hindi kaya katamong kayanakan. Manalangin tamo po. Sige. Okay, ikaw pa si Claude. Bless ako pa. Talakatangan po, pangadi tala rin kay katanganak. I will bless you. Ginu, bendisyonan mo lang kay kaming anak, pagkatiwala mo kay kami. Mananasanang karelang kinabukasan, iya mo naman kay kaming antabayanan at ngayon karelang pamagdagol. Denan milang grasya kay kaming lugod at pamaglingap karela. Maniwala kami sana king karelang misyon, king karelang paintungol, king karelang grasya. Mabiyasa kami naman sana king kapagkumbaban, king pamanoki king kay kang kaburian, kalupa ng Kristo,
amig dulap king kaya kang kaburian at meninton kaya king kaya kang bale at king kaya kang balayan. Palalaman mo sana ginuing kabanalan da, king kaya kang mampanantabi, kadupadan ka rin ang anghel at talayingat, at manano na sanang atagupan, atok yan da, at akit da, king karelang tagumpe, ngenit king kinabukasan. Iti adon mi kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayungan, At kaya kang timurin. at bendisyonan na kayo ni Diyos ang may payang totoo, itangan anak na ni Diyos, sigpa, anak ating banal Espiritu, Amen. ing kaya katamong misa, midaune, umeta mong pagdulapan, ing kaya katang malalam na relasyon, king kaya katang Diyos, igpa. Salamat king Diyos. Meron kayo candy doon, no? Isa-isa. Huwag niyong bigyan ng lolo mo, bawal sa kanila.